Maria ukurku bagikan berita, mari kita berkatu rumah Tuhan. Salam Yerusalem, damai manfaatmu. Dari aku sahih pintu gerbangmu, Maria ukurku teriskas tanahmu. Salam Yerusalem, damai manfaatmu. Yerusalem utama, jilid jibalna, terindah bersuku berkat merepujil. Salam Yerusalem, damai manfaatmu. Hijahipan tekan kursi pengadilan, ras istana Daud, ras bersusu rendah. Salam Yerusalem, damai manfaatmu. Salam Yerusalem, salam keringanan, siang kelemikan, salam keringanan. Salam Yerusalem, damai manfaatmu. Pujilah, puji Tuhan di batasi perkelang. Sebab mengulikapkan kami dengan hid ngalami. Galaksi erlebuh man bandu tetap ikalang hidup. Perdiatekanlah min pertotonku, o Tuhan. Dengkakan min sorangku mindo penampatdu. Pujilah, puji Tuhan di batasi perkelang. Karida bangsa si engkau itu padu, o Tuhan. Reh nembah man bandu, jenari ipujina gelardu. Sabab bisa kalkam dengan rejin kuasandu. Kam kap ngencadi patah. Pujilah, puji Tuhan di batasi perkelang. Tapi kam, o Tuhan, kam dibatasi perkuah ras melias. Kam tetap sabar dengan simpar kekalangandu. Perdiatekan janah mekuah min atendu aku. Berikanlah kekeh dengan kalini min aku. Pujilah, puji Tuhan di batasi perkelang. Alleluia, alleluia, alleluia. Ku katakan bujur man bandu, o Bapa, Tuhan si erkuasai surga ras idoni. Sabab engkau ipetangkas duru sia kini rajan man kalak sila erpemata. Alleluia, alleluia, alleluia.
Tuhan kap raskam, janah ras tendindu, ogen ibas Injil si badianari rikutkan Matius. Kemuliaan man bandu oh Tuhan. Ibas sada masa, iturikan Yesus ka perumpamaan man kalak sinteram nina. Kinerajan surga ban si andingkan ras kalak sinuan benih si mahuli ijo mana. Tampi ibas sada berngi, asun kerina kalak nggo tunduh, iamburkan musuhna kujuma buah sesa. Kenca turah page dengan kenca rumpah teridah mesesandai. Maka isungkun sirdahin ibas juma perjumandai nina. O Tuan, ma benih si mahuli nga baru enda iswandu ijumadu ijanari nga rehna sesa Arjabab Tuan musuh nga singamburkan benih sesa kuje. Jenari nina sirdahin iruahi kami dage sesa Arjabab Tuan ola sebab adi roh Hindu sesa banci jadi page pe ikut meruah. Pelepas saja sesa turah ras page sehrani. Ibas paksa peranin pagi, kusuruh kalak sirani pepulung sesa lebih. Jenari iberkisi gelah iambakkan kubas api. Kenca sie kusuruh ipepulung na page kubas lumbungku. Kata Tuhan, pujiin man bandu oh Kristus. Nande Bapa turang rasenina, manusia megati nilahkan kiniseran, tang tangan ras prabeben. Gunandatkan sukses, mawan jelma langit erjuang ras erkorban. Jelma milih dalan mintes, tak alu cara nangko, ngusih korupsi. Piah la segan gernepkan kesah jelma si deban, adi ngenanami sakit raswin, adi banci pedas idungi. Jelma la tahan ras langit swin, adi memang harus senang, ras senang, kai harus ngenanami kini seran. Bagem ukur kalae, arkiteken sie, kai pe cara jelma rusaha, guna nilah ras ndalani dalan mintes. Jadi jelma Kristen, pengikut ras murid Yesus, megati jelma nungkun, kai melala perbeben, tang tangan ras kini seran. Arkiteken sie tupung ngenanami kini seran, perban gelar Yesus, perban jadi Katolik, la segan ras alu mesunah jelma nadingkan kini tekena megati jelma nadingkan kini tekena arkiteken ekonomi, arkiteken perjabun, arkiteken jabatan. Sebab tupung jadi Katolik, ia la jadi bayak, jabatanna la nagi ras dibanna. Alu mesunah kini teken igancih alu perkara-perkara siakap naturlin, ras lebih pesenangkan gelukna, ras la melala kini seran. Yesus ibas Injil wari enda ngazuk kita guna jadi pribadi si tampil kempak Yesus. Pribadi si tampil kempak Yesus. Ema pribadi-pribadi si lebih kelengi Yesus asangkan bapa nandena jine. Lebih asangkan anak-anakna jine. Jelma singgit mersan silangna ras ngikutkan Yesus. Jelma singgit kebenen kesahna. Jelma singgit ngalo-ngalo pengikut Yesus. Singgit ngalo-ngalo krina nabi ras kalak si melumbar. Erdami biak sini tawarkan Yesus kempak kita. Pang ikutkan Yesus ertina pe pang ras singgit ngenanami kini seran. Itetaskan Yesus pentingna kiningkitan guna ngenanami kini seran. Tah kiningkitan mersan silang selaku syarat guna ngikutkan ia. Ise saja sila mersan silangna ras ngikutkan aku, ialah pantas kempakku nina. Kegeluhan jelma-jelma Kristen lalap ikanditkan alu silang. Misteri silang
kini seran manusia perpengetin. Bagi kuga Yesus, erdandankan mati ras kekekenna, kini seran ras kematen enggo iteki, selaku dalan jaka kemenangan, tah kesenangan geluh. Kini seran ras kematen eme korban si arus idalani, guna datkan ulih tah kesenangan ibas geluh. Dan di Bapa turang ras nina. Kita perlu narami kini seran ras korban. Tapi ari kita idilo guna ngenanami kini seran ras korban, guna kesenangan ras keselamatan sesapita, maka min kita banci ngadepisa alum meriah ukur. Tetap silang rulihkan keselamatan. Silang eme dalan nuju keselamatan. Yesus jadi jaminan sebab ia nggondalani dalan mutu kegeluhan tah ulih sidatkan kita bas keluh rekantikkan kel nangdangi uga belinna perkara si korbankan kita guna jakasa. Lalit kesenangan adu laar korban, lalit keselamatan adu lalit silang. Berak kita ngasup jadi pribadi si pantas, kempak Tuhan ras kempak sesapi.